Nango kugwata ugeni kiri Nteto chetu cheru thaa Ithatu mbita MAUREEN KINYA munenete wa mathitho ni MAUREEN Kome hamwe na Nteto iria nkureterete ni akari ntere cia miathene kuandamana bakamatete mwiri jwa muthaka uria woragirwe bakiuga bati muthika mwanka thuganirwa bekirwe mpine. Atongeria kuma kaunti cia Weru na Thaa Nithi kurikana uria wari mubunge wa Igembe North na uria uratutigire ntuku ya iguru. Akariba kwa Nthambe kuandamana ni kuthuka kwa barabara ya gwita majengo. Chukuru ya njia special ero gwatine bwa kuingwa ni ontugote KINYA ntanta ya roje anabakiaga roje rwa kunywa na kuthamba. Kure na wirigiro bunene KINYA nkuruki kiri urimi na biashara ya miraa nyuma ya Minister wa urimi Mithika Linturi gucemania na kwaraniria na Rais wa nthiguru ya Somalia Hassan Sheikh Mohamud bairi baba bacemanirie nthigurune ya Italy na CS Linturi arekire gikaro kia 46 kia IFAD. CS Linturi na Rais Hassan Mohamud bagacemania kaire ntuku ya rojo kenda kurekania na gwekanira mitaratara ya gutura ya biashara eje ya miraa nthigurune uchukuru na aria ntukone charuaru wake mera giki kia miraa ni kionekete guchokera kuma Rais Ruto ari kwithirwa kijukia utongereria na gikaro kia narua kia CS Linturi na Rais Ojo ni kionekete kureta wirigiro KINYA nkuruki bwa kimera ki. Akari na biashara kuma ntere cha miathene tiganiani bachumirite bonene kumeneria gikuo kia mutana wa miaka 29 uria woragirwe na njira ya kumutwa kimindo ne antu bakumenyekana na jumwiri jwawe gutewa taunine ya miathene bakamatete mwiri jwawe maturone jao na muthuro jo munene ni baugite batino wokia mwana ojo mwankareria athuganirwa bairi baba bakuringanithwa na gikuo kiawe bagekirwa mpine. Mukirimithika katuambiririe. Tariki 28 Januari mwaka uyu akari na ringi biashara bameathene baukirire kukia umwe wao uraina njira yo nyumono tewa thoko nene antu baraba kuiba kumenyeka. Mwana uwa ora njira ya umai ni antu bairuru theri bakithwanakia ni bakenda kuwa ni mwamba na te mwamba antu bonthe baigwira bagwataiya ituye toro batu no tutike anya kitina yoyora muntu wano ono twamurika nanwe mwana arari muntu very obedient na ntije nimbi no nto abuthiru nyama bou na imakosa mwana uri akustakiwa na wamba for the last 10 years akuririte aithirite rwaru na rokwa twenda kida ngani aita na bura turianirite nwe to very sure na baba inge betu bai tayari KINYA banywa muma bakawa mwana uti wamba usishwa yo abo for the last 10 years ntukuwa kwirwa na kuwatia kibanga kuiya batu twingo itona mubira ndwe we were seated with him na twenda kintu kina twamwira ngania turetere dia mubira yo thirire kwibyo bantu bamutaimirite babwithitie na baikuringa riboti kwa borichi ntuko inyanyumene muthwanirwo mona ikirwe mpine ndungi araura buru untu bwatumire baraua baturo kia mwendo wao mwankarira muthwanirwo ngi akawatwa bato itokarite nthi na tukaua msolo ate mamwa antu baraba babwithite kitendo kia batewati lakini utuko murungu naruire atetheri muno mwanka mura uromwa urite rari Mombasa na rombire kwatwa thaia njarene cia thirikari tukwenda ucokeria nkatho muno mwana wetu etawa Kainga OCPD ochangamwe no ntu no atutetherie watandirite na mheshimiwa Mutunga na DCIO ba Mombasa mwanka muthaka ora umba kwatirwa na ara Malindi na baitathanakia na nthaka cietu tukwenda ucokeria nkatho cia miathene iria Malindi no ntu baigwa manto ya ibo baria bamona bakaua tumona na batethania mwanka muntu uretata awa na nyuma yeromba reo kuyorua ibakamatite mwiri yo mwendo wao na ituro
kuma meathene akulukirwe ndukene yeleti antu babaraba kwerikana ibo bamuraire enjire kirumi mwanka bamwe na myibarune bya mbarua barabara enerete ukulukika no mukinyithia nja kwao bakebwithakia kinya maandamano ya thiri na kuromba kiemsolo ya burara itikene ibaba ingi amwe na kwithira thwana rwa babaile ba impine tia borisi iromba riao nende ne akiemsolo yoneke barete ontukwe mwisho rwari tukaurukia mwiri lakini yara yeyete iromba riakwa ni atiri tukaulwa inje please nuikwa no ntu yara yeyete yo manene tutikomenya how strong those people are buraba kaumba kuita atia kutanga uma na tukarea kuwatia family batwi tu members bathoko kana chore kana bubangi umenye musulu akiewete oneka na akie musulu yaura royo iwoni auke iwe auke renge nungi so te onto bwa musulu i protection yetu no twendi betre sheriene ezrikari twakikishe nabo kesi ewita bwega na justice ikonekana ndu arurone antu bagwe batongi na bae na nduka chio bakaitanga muntu theri bakamuntanga bakenyangia nkuruki kuringana nabo batwito ko lusi muno kuma ndukene kuma kura wako anto bakia wanyatha imotioro kuiyo tobeti. Hakuna mtu ana kuku nyumbani kwake. Si ilichukuliwa yote December. Ni ukweli ilichukuliwa yote. Wizi imeshidi. Manyumba yanafunjwa. So hii insecurity sasa imeingia kwa vifo. Through ofisi ya waziri wetu Kindiki ya internal security batu kwenda issue ya insecurity ya ilwa critical miathene itwewe station nikenda tuona security nje kama ya thene bakiaria mabisa kuma obisine mubunge oguntukonda itari John Mutunga noge akwithia kwi muntu akuthwani atumira mbecha kana atumira power yoyote ile mheshimiwa Mutunga ai mjumbe utigania West hiyo haitafanyika. Turari step 1 weko watambi anto baraende tuwetete another step ira most challenging na mheshimiwa amesema yeye na ofisi yake watasimama na hii familia mpaka haki itendeke. Kwa hivyo ni musibabaike kabisa. Barabara ira already na yani contractor na nenkeri na barabara ikabwethwa na yeta road barua etatheri kinya ko make sure intobia tobi tore mambarua bionthe bikona kumarua. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa Mukiri wa Mithika. Nabo atongeria kuma kaunti cha Meru na Tharaka Nithi ni baritite ntumiri ciao cia kuririkana na kuboreria njaya uria wari mubunge wa Igembe North Ntwitha Ntumithiaro uria uratutigire ntuku ya igoro. Ntumithiaro akaririkanwa jamu siasa wachiritaniritie muno kuruira kioto kia akaribawe na niwe wari wa mbere kurita mauka maoregetene mwakene jwangirijire na mugwanja. Anthony Kathenya na aranirite na atongeria ba na atutumira ripoti eje. Abunge Kathumba kuma kaunti ya Meru na ile Tharaka Nithi ni batumite pole jiao kilenja ya ule wale mubunge wa gicigo ubunge kia Igembe North Ntwitha Ntumithiaro eno ni nyume ya mubungo jogo tutiga muthenya wa igoro. Ntwitha ali mubunge wa Igembe North kwambire mwaka wa 2007 na 2013. Julius Taitumu no mubunge wa gicigo ubunge giki kwa Thaa ino ni agwetete ati Ntwitha ethile twali mustari wa mbele gutigire Igembe North igukira muno kire sekta ya kithomo. Ndi mujumbe wa Igembe North kankwenda kuwa atwina kithi kirwe kinene sana nonto yoro mwendo ya thita nditurombere kuchunwa ni mundu gikuo ura wari mujumbe wa Igembe North mheshimiwa Ntwitha Ntumithiaro ura wari mujumbe mwaka ya 2007 mwaka ya 2013 anto akwa na anto ba Igembe North kankwenda kuwa pole sana kile mama Grace Mithiaro na nabawe ashore na antu bonthe ba Igembe North baratutete mutongeria wa maana mutongeria kweshimika mutongeria withirito aritite ngui muno kuntu kura kwetu Igembe North ari mushoro kwa waitarira ya sana nda mumenyere na inkumenya he has been very positive kuona ngiruthi ya Igembe North particularly the education sector nonto ni missionary chairman
gwekundi kia chiungite sana kietawa IDO egembe development organization egembe iwatene yonthe kulingana mubunge wa gicigo bunge kia Igembe Abwagaiti John Paul Mwirigi Ntoitha ni mtu ethiritwo abata muno kiri muturire wayo wa gisiasa ino ni kumania na mataro maria ethiritwo akimunenkera na kao mantu ba Igembe ni batete gitugi gia utongoria bontere ino ngulikana ndi utonya mbunge woro mweshimiwa tombere kwetha twe rianwe kikaro kinene muno na arora Karen amba kwethira embatha mantu amaingi muno kaita karora naomba kwithira embira abura muntu ka onte akira gatumite that time amba kwithira akiuma ngwine na mbira enda nkari ya kijana munini mumba kwithira ankiendelea kuria ndene ya parliament na ngwetikia okulugira nkwaga ya mweshimiwa ombete kwithira empa naombere kwithira entethe na inya muno na mwonkaru ari ndomba kwithira ngicoka ngwine ringi na kunkera antoba Igembe North pole sana bwethe bwena umeri na inya mweshimiwa urari mtu munene ne tuekia leadership ya Igembe na ingwitike tukethe atumulikana eita nyuma yeita atongere bangire bo mubungu wa Ekuru akaunti ya Meru Karambuka Ilemia mubungu wa Tharaka Gitonga Murugara mubungu wa Imenti ya Gatigati Kirimangoshini amwe mubunge wa gicigo bunge kia Igembe Gatigati Dan Kiri ni bakathite Ntoitha na kugweta Jiko Jega ila thithiretie akaribantere ino na itukuga pole muno nontu gwetwa kwa mukuru uyu Ntoithia Ntomithiaru na wera ke narutie bwega muno na ara Meru County na yakwa ni kuga antu a Meru baborere muno na Murungu na ige bwana Ntomithiaru bantwega ara muthuranirite na tukendelea kuririkana wira yake irarutite aga Kenya nontu ari mubunge kagita kau twagweta kamwe Kibaki arari mukuru wa heshima sana mukuru ria athuri aitirite inyantu ba Igembe North ngugi bwega na inkuga ipole sana na Murungu amwika aega aria aka atheru bawe Ntomithiaru ti mumiru ti mwiji ature mukuru wa heshima tegwi nyaso zene na mtu na riria ari mujumbe wa Ntonyeri yonthe mbere taga no ethira na ndi na constituency irio kuone Igembe Central na Igembe North twithitwa mwiji was even the assistant minister na nari nyao thirikari ne kiraitu ari CSku ko anko ge family we pole ila ntoba Ntonyeri na Igembe Central pole nonto bwa gutu mtu mwega na mwathani amwike areka theru bawe ari mutongorio umunene mutongorio uri heshima na mutongorio uri na mawaidha maya muno na mutongorio turalwela sinya bature tukwa metege mawazo atwa guidance atura bukethia bona bubu thiembe buboya ko nko watu Murungu neke na neke Ntomithiaru eka theru bawe na antobembe tuendelee kuthiatira makinya yawe ya kuthwa muntu rari ambu muntu tari mwikumia na muntu romba kuriana na muntu wonde ora kuma muji munene Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya akariba ntere chia giumpu baria bakaraga mwankene jwa wodine chia Bogeta West na Goji West ne baruguritie barabara iria bakuga ya ingine antu bakai bate kuthuganiria antu bangi kungi na kuntere chia kwa Nthambi ne bathithite maandamano ja kumeneria kuthuka buru kwa barabara ya kuma kwa Nthambi gweta majengo barabara iria bagutariria itigwitikirika Mutugikare na riboti Jimkuruki ni maandamano jarajo thithikite barabara nene ya gutonya mutindo wa umagitimbine munkira kathita barabara ikingwa na maiga ngari itone ukurukira na kinya matairi jagiankanwa barabara neu kira nande akariba bakwandamana ira ni barabara ya kwa Nthambi bakuga yoyo diteirite ukurukirika na kinyate ireje ikiangaratania biashara ciao wamana gutonya nyumba ciao barabakaraga kwina njira eu chokere teri ora kairi nyumba tutokomba kumama inyamerenge tino no teri na ndege ntokerage tudigareti nya biashara itakombeka kuthithika njira neje ngayera urera cioma kametaro na nera torera tugekirwa rami na nde twira mbathirikari kiriro gia to batutege tukumia muno
na batuigerwe kya inya to ana tungwa to kwa aju anto banene otote okora ke baranchoma ke pindo baruwa ke kuge pindo ke kona ikyo ke kato ga kuera njera neje inya tu ageri kuige kanwa no nto to bathirikare ko kama kibanda bare naeka viazi matunda inakaa brown njuu ya vumbi. Watu hawakuli. Getheri nikiweka pale wanasema watapatwa na kolera. Na ndio nategemea nisomeze watoto. Nitafanya nini kama serikali haikuji kutengenezea barabara at least tusikie kama sisi ni wa Kenya. Kutoka pale Kaoshi pale mpaka Majengo. Jamani watoto wanagonjeka. Tunapeleka hospitali tunaambiwa ni vipua. Itakataa itaisha aje kama hii barabara yenyewe watoto watoto wenyewe wanakaa kukunywa vumbi usiku, brangeti tunafua usiku na mchana. Hata ukiangalia kwa biashara yangu viti zenyewe zimekuwa na vumbi, hata kuuza mtu anakupea order lakini ukikaa kumpatia anakuambia ni kitu mzee. Sasa tunaomba kama ni county government na serikali kuu washirikiane kama na MP na governors ili tuweze kutengeneza hii barabara au imwagiwe maji ili vumbi iweze kumalisika. Ngina kwa kariba gyumpu wandini abogeta west na bage tumbene goji west bage shumira kurukuranjira ira bakuga ya ingirwe na ntoba mwekyumbe umyanke Nteto ekorokete batugo batena gwetera ende barabara totiga twarugura na toreromba na there nene mono barabara yeje kare rugorio mwanka thirikare yone suru ya barabara yeje twetage na maguru na ngari nini ire ikomba gweterera kusieterera ku mwanka rera tukacokerwa macoke ja mega ja utuoni ora tugasesa ga services cieto rutherwa metene na metene gazezi nyamura services ciao rutererwa abogeta jireje no ntoka twaja kumerugura na arua na inguromba kire antu baba bate kathuganie tuuma bacoka kuja kuinga barabara nkoroki bakiwa kumana na njira eje kuingwa rwamono kwe na nja ya ire ya thira anto bakiagara betira kenda bakamionokia katha kanjira eje iraruguri mwankijo woru jora ithire jotengeithia no nto anto barenge ona agwetera na bakeza tukorangia mwankijo urwiro na tebo mwankijo wake abathina tutura turite nturene ne nyinge mono nto ba tuika bana twina bo cukuru na tuteona kubaikeria no nto njirani yaingirwe twagire nyabiria no nto gara mtu kumake no gweta yumpu magana jana akarega ndine turejira gajo kajirene aka turare aje wanu befte tugeja ngwaretera mtu ano ntukumakiro ne omioreria wigo twinderokia na firinge ya monka gyumpu itokoromba inya turi bakalima na gyumpu na ale ange no nto gyumpu kana metene tetan kobo ale akuiko na miramirire ende no nto njereje ne inganira na hapo gaitikinyaku no nto ba mtu makana baire tutumba kwena mamirire no ngatwete kionyo kana twena makinoro ko itokoromba inya turi barabange bathire ogwa bete baturugurere njereu thirikari neje tuthithiria gutigere tomba igwita bwega kiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare Etana mbere na kurumira Nteto cietu cia rutha Ithatu injokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto Nkuruki. Kweri kithomo ne rubunguroro uturo bubwega bwaruju na utinangi umba kunenkera rubunguroro tinga Embu College ire Embu town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimene gya kirimara gutigira no kuthoma na njira irekeri turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5 turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubukojo waku njo tukuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atu uguneke ni untu bwa Nteto Nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0721 152 708 kana uriungire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke Embu College, skills to go places. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited erendagie Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ene na shama endhongi mono na ndikuonekana ndukiene shionthe na magulija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip.
This February, there's a lot to love on Star Times. Buy your DTT or DTH decoder at any of our business halls at a discounted price. DTT decoder full kit at 1,200 shillings. DTH decoder at only 1,300 shillings. DTH decoder full kit at 2,150 shillings. Offer lasts till 16 February. You can also buy a 32-inch HD Smart TV at 16,300 shillings. 43-inch HD Smart TV at 27,300 shillings. Offer lasts till 24th February. Amazing offers at prices you love. Call our customer care or visit any of our business halls today. Star Times. Enjoy digital life. Poshmark Meru College turi mutindo kangangi Royal Business Park karobene nyanya mwekana jo Mega Supermarket mukana jo bichichia NHIF. Poshmark Meru College nitokugugwa togeni kirojukania bwa mwaka jo ngirigiri 23 buria bwetete nambere nitoejanaga courses taiji School of Hospitality kana Urugi, School of Cosmetology kana manto ja urembo, School of Business and IT biashara na mitambo ya computer, School of Design and Fashion kana utumi na mekire na School of Civil Works mantujia waki na ubundi. Nitujukagia litobarea batikinyete grade chia kutonya university. Nitoejanaga courses chia computer gotemarei kiria litoba diploma. Na kichunchi kia 80 kia mathomo dieto nijaotea na ubundi kana practical. Poshmark Meru College nituchwaga ira litobeto internship. Turi na nyomba chia kurara na mariji yetu nija kuguna mukoju waku. Ni ukomenya manto nkoroki na otoriongera bichine chieto kana otoringere dhimuiji 0719-244-244 kana 0718-081-317. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703-509-493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Mbondi ya Orongamiri, mwarimu munene aritingoke arimo na aritoba Karumo Technical Training Institute irene chukuri ya ubundi na otea irere junction ya kwa Most Gania West. Iboko watu wageni kire mambura jambere za gwekiro dhombe tajo first graduation kire aritoba barabara ikete courses mwanya ikieni nekia skuru njuma ntariki 17 mweri jojo kwa mbire dhaijire shero kere. Tore na courses mwanya sha diploma na certificate na kire barabe na Weru bakuthoma na atwe ojokane bo mweri jo 5 ibwetete na mbere. Mugeni wageteo akethirwa re PS orongiro shukuru shiote na ubundi ne TVET ministry ya kithomo no Dr. Thaa Moria PhD. Mora tujomo wakati joni ote na ubundi no ntobago ushia kawengwa na kuirungamira neo technical skill for sustainable development and self reliance. Mambura zeta haza kakwejera emwe aja kire Weru TV. Bwinze nebogwati ogeni. I wish to take this opportunity to welcome each and everyone in our institution during our graduation ceremony, which will be held on 17th February 2023. Our guest of honor will be the PS TVET, Dr. Thaa Moria. Welcome. Karumo Technical Training Institute, where creativity and innovation delivers solutions. County Commissioner wa Tharaka Nithi Norbert Komora natongeretie muchemanio jwa ukaria ntere chachuka juretete amwe borithi kuma ndwangi mwanya ni baririte mantu kathumba jario batu ba mishara emega kire borithi ngari chia irabethera bagitumira amona kinya mathaga jange ja gitumi jaria bethairwa jagitethereria gukinyaniria ngugi ciao cia ukaria. Muchemanio juju ni rendekithia ria Rais William Ruto kujukia maoni kiria gwati mbaru bario akenya kenda gukiria rwangi rwa borithi. Samwagashima katumenyithia nkuruki.
Sami Werunga na Ann Ireri ibamweba akiama 20 bakaborio ya wira ira itongeretwe nura ari mugambithania munene David Maraga ya guchoa kira kingi kiri ikundi bia ukaria na mworoto wa kwagirithia uruti wira bwago. Bairi baba emunde ibaruthite gikaro na nkuruki ya afisa egana baukaria kuma Ntere mwanya cha kaunti ya Tharaka Nithi arabathikiritie mathina mago. Tuko hapa Chuka kwa sababu tunatembelea kaunti zote za Kenya kuwasikiza maafisa wa polisi na maafisa wa magereza, alafu pia tutembelee vituo vyao katika sehemu zote ambazo wanafanyia kazi. Wakiwa ndani mule tuko na DCI group na pia tunaenda kukutana sasa na wananchi ili pia tusikie maoni yao kuhusu ni yapi tunatakiwa kufanya kuimarisha utendaji kazi wa maafisa wa polisi. Kuringana na Werunga, onini bwa michara, wagi bwa nyomba imbega na wagi bwa mathaga makinyanĩru mawĩra imamwe mathĩna mara afisa baba kuga ibakurukagira rĩrĩa barĩ wĩrani. Tumeona matatizo mengi upande wa malazima ya maafisa wetu wa polisi na wa magereza, na rais angependa mambo yabadilike, na hii ripoti itamsaidia sana. Ile ripoti ya mwisho kumpa ile mwelekeo ni vipi anataka ama angependa kurekebisha haya matatizo ambayo maafisa wetu wa polisi na magereza wanayapitia. Mantu megie maubatu makimumbere kana maaskari ba ekru kinyamo makara ithiru akiri kwagirithia uruti wira bwago. Tunajua kwamba rais wetu His Excellency the President ametilia sana mkazo maneno ya gender equality na nafasi ya kina mama pia na kina baba kuwa katika kazi zao na wafurahie makazi yao. Kwa hivyo katika jopo kazi hili pia tunaangazia masala ya gender mainstreaming na vile ambavyo ndugu zetu ambao ni wa kike ambao ni maafisa wa polisi, maafisa wa magereza pia wanaweza kuwa wanafurahia kazi yao. Werunga agicokikiria kuma kiri andiki ba Nteto ariuga kabori eno itire na watho bwa kuraithiria mbithukirwa ira askari baba bakomanaga nacio bari wirani na bamwe bago bagata uturo bwago tabararua baithukiritwe na mbabandithia Ntere cha Rift Valley. Leo hatukutaka kuguzia mambo ya operesheni vipi maafisa wetu wanapambana na magaidi kule North Rift, kwa sababu tulikuja tuongee nao kuhusu haswa terms and conditions of service yao. Ntugu yaro bairi baba baririgirwa kurutha ikaro na afisa ba kaunti ya Meru na nyumani kaunti ya Embu aramuthia bagakomana na kaborio ira itumitwe kaunti ira chingi kenda baringanira ripoti ira ikanenkero rais William Ruto. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Chukuru ya anabanjia special iri ugwatine bwa kuingwa ni untu bwa kwaga kinya ntanta ya roje utongeria bwa chukuru ije bagitarireria bagite roje buru ni untu atori ba chukuru unoka bakuingira roje kuma kithimene kimwe na kuerekithia roje njachi yao. Mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi na riongirite chukuru ije na gutirimana na anaba baria batirega kunywa roje kana kinya kuthamba. Tukurigara ne thina batu turi arimu tutithamba inyanjara weta kioro utiona roje rwa kuthamba inyanjara twana tu kirasi ne turita nya kioro kirasi ni Murungu na mpete neme kumenyerana ba lakini rira beta kioro kirasi ne uni nkwaga nyandira to ita kioro kiu imbi muntu akathamba ni onjara na mwanka nkona nya murimo juri oyo ura nya mwarimu na jura nya twana tu ito mwathani kwethera skuru wete ona roje skuru weka nye ingi tukana misie no ntunde na murigo jo munene muno na inkuigwa buthuku muno rira ana tababa byombe bibi bitumba kwaria bigweta na werocha bite kuona roje nyarwa kuthamba njara itongaba na njo tuigerwe kyao imantu jari na ururu na maithori ati sukuru ya na bali na mawathe ya njia special iria iri ntroba kange tegembe centro itena kinyanta nta imwe ya roje gutumira untu botumite ana na arimo bakagigia kuria kunywa na kinyage kuthamba nakio na kyo gitumi gya kwagia roji kiri antu biombe nturene kurujo kerunde suguru yetu na thena roimno tata roza tata kana rera gudamba ciara nyoya ngo bampasi kana antiroko
Dala grasi na ya to ambenga antiro ko. Oi zena ko iroi. Rari nyanta nyo soro no te bindaro maruare. Ampe nya pampasi. Oi te binyanta kundaruare no te bindaro no te bindayaura. Tona tobo kuona to tenyo te kinya breakfast. Non to bothe ne roe. Toretania na institution ira ingi to surrounded. Toka wa membi metungiele tokia neo kwa tuika utepo yo kaomba gutethia twana tu irasi ro bionde pitona kintu ya kuthambia kinya kitchen yongwa ira turua irete theri na kinya irasi bitemenyo karika no twana baba bongwa batithambite baterete na kinya irasi biongo biena ruko ko kinya arimu batomba kuriana na ba kirasine no twana bakununga ana bara bainginya beta kioro kinya kundom kwatuika gutina rwiro turakuo ni rujiro kwirikana ni cukuru iji arutungatire tene yetwe utethio ni kambuni igwitwa Roto cukuru ya ugwite rutumira iri onka otigi kundi aturi nabo nandi bagarukite na gutuika mpenja santi antigiri ya kuringwa mathari Roto Foundation ejire elenjira cukuru loje elekela pipe ijere emoyu mete intake eje tangine kume tangine eje chukuru in particular pipe ya chukuru twe kwa Roto Foundation milioni 6 itwakikishire tukwakikisha ruru kunyua nture tutayukirie personal issue kethira itware na nkorombe kana asiari arimo fraternity yonde ya skuru ketha yari na nkorombe uraya bateri kwethia ne kweta Roto batukuthuria rwendenia lakini tutetheria u twachwere rwe aru kuoneka kenda runiwe community yonde ya sau lakini community era ukilukira ntu bakaibara bachanguri ibara yukirie tariera kuinga rwe rwatu ngo twashughulikire twakikisha ru kuoneka ro community kenda nyua ende batu special jia special ete oronyua tha ino territory ukibonaga aja nyuma yakwa nibojuritwe ni kiebagi kinene na kwithikira ni kutha batarea batanywa kana bona rujiro kuthambana ru na kunikumani na antu bakai ba ntura iji bare bombiti kubangia roji na nande baliromba thirikari ijukiritagarira mpwe ni kutha ketho itagariro iteyukua cukuru iji iri ugwatine bo kuingwa so iromba yakwa bwana Dennis yankuromba antu betu bamiru yonde bamenye na nture igembe central yonde imenye ya kwamba committee ira rungamirite ruru eturu ronto itiri ibaro ingete na rutukinyira skuru special na tukayukia atua na ndiromba community yonde ya nture ya mukululu na nturuba yonde ewatane ntuku imwe twite kuombika kithatu akura pipe kana tukaruria roi turerete tururete kenda skuru yomba kwithwe na roi na nkiromba mheshimiwa BJW MCA wa Nturei aingilie kati committee ukithai kubunjwa ibunjwe twithwe twina committee ingi njaru kaomba tetheria na skuru yomba kwithwe na roi rukwana no ntwana bai baba punguki ni manto mwanya leba kuitaji roi atongoria through the DC through the member of parliament area ratu ni bwana Darkili through MCA wetu ratu nwe bakikisha ruru tugwithwa twina ru within today kana royo no ntoto ara kwethirwa bo twi community kana asiari banture ya njia special tukayukia tu anjarene chieto na twakikisha te ruru ukuma meci anto ire ukumo iroe twakikisha te skuru nge na roe mbere twithwa twina roe twi skuru na twire thirikari turi antu ba special kana arimo ba special kana community record runana ba we are not happy tutegwiritwe kabisa no ntu atugutezwa tukutengwa no ntu twi special utigomba mbera roje rugakunda no skuru ire within no ntu ni ana nomo ana ba beto ba special bo bateona roje so tubere batutegere na kwethwa tiu bainge skuru getha yamba kuingika roje rweja tugacoka no ntu tugakwiniruko na mpara na ana no baje twibiu no ntu bakwaga roje Dennis Mugendi, Weru TV, cukuru ni anjia special Nturuba wandini ya Kangeta igembe Central County ya Meru. Mbunge nene ni chokerete ntukuyanarwa nyuma ya rutha ruraja rwa thigunku na mwaka mweru pachokete kwariria mendekithia jaria zakinyithitwe mbungene ujegie ugaruruku bwa katiba mpongeria mathabu ja thirikari nio supplementary budget na mantu jangi kathumba mwandiki wetu wa Nteto kuma Nairobi Boniface Mwongera ni agukariga gikarone giki bunge nene ni nyabunge sene tukonishokerire karo kuma rutha rwa Disemba
na gwakanya kangi kameri Ithatu mbere beja gutarutha ruraja jama ingi jabangiri kwithirwa jegarurwa ninya jangi kwithirwa jekurukua bwa mbere buru ni ubangani wa BPS kana budget policy statement ninya nkoroki supplementary budget. As you are aware, this is also the session that the House will be considering the annual estimates and the finance bill for the year 2023-2024, which we expect the National Treasury to send to the House by the end of April this year. Tukwenda kwa iliabura manto ya wote nya wethi tukwenda kwaramia the tax base kwithira at least wananchi bate kuinyikora na into beyond ngarama ne kuniania kwa wi budget mwanka June ende ambije ngugeni nyinge na igaiteka no tutwina Weru. We have the goodwill na nya president wetu His Excellency William Samoei Ruto and a goodwill ko kuona watu wonde wa kwina kacha manto finance bill no mwanka ikuluke no mwanka ndirani kila nkarikania thirikari na itukara tukiuga inya itukuga memene itwaritie na itwikitie proposals cietu nikenda promises ile chonde rutu atwejaga ria twathiruka cia sene tweta guntu kuna kauga barabara enkathithia tweta guntu kuna kauga nkathithia guntu gukungokiria guntu guku kethikia ni kiandege na akaguma the factory ya tugere magembe na leo jonde we are taking them hand on. Musonda jonge thirikari Kenya konse kona jodoro jikurwa kagitene gaka ikondo ko bisi ya mutongero regana thirikari kana opposition linda musonda jojo naju ijokinyirita nkende kuandikwa kana na gichonko draft stage. So tumesema turekebishe katiba so that yeye kama ako na vikwazo, kama ako na issues ambazo anataka kuweza kuoversight serikali, akuje bunge na aseme hiyo mambo ambayo yako nayo. Kwenda barabara, kwenda mikutano ya hadhara na kutusi rais na kuongea mambo ambayo asivyo haitamsaidia. Na pia ikumbuke ya kwamba tukisema leader of opposition atumaanishi tukisema tunataka kuunda office of the leader of opposition haimaanishi tunatengeneza Raila kiti. Akenyi bakwenda kuona opposition leader wa kiko na chobere tobwega kurino gwatire ti kura chamana na tutikuitio tukuthiete kurutha ukai president William Ruto karuthogu tukathi wa Kenya tukathukia views ciago maoni mago tuchunkune tuone kana kwibuba kuga bici yeye opposition leader wataka ndene Kenya mtu alingiro kuro roshindana no witaga na mandraka yonde watu iko uongea tena kialirio andataka ya Raila kulingana na muona with the former prime minister nangaritie mathikone kana geta antu kama kunji na ala betaga na tethera na ndia recognized rutero sheria lakini andiko ketha kuna office of the opposition leader either ina advantages inyingi mono menya opposition ni bwete kuthio kenda icheki thirikari ya thirikari ko bwithia ate ko ya te ko butho yau lakini no tumba kuthoro opposition ngumba kuthoro kumba ucheki thirikari utina obisi iki katiba na kinya mbeca citengeri ni treasury cia utumika kiro obisira ku obisi ni muhimu no obisi ti Raila na ti Raila te bwete kwa identify na opposition upinzani boya to kwa tukiri lage kuonekana Raila ta kundi atura nthi kinyo ginga na daro bisani na roba matiwe bari bisani betere miswande inge bunge rinya bunge senate ibangiri tija kwangerekana GCDF Senate Oversight Fund kigina kionde cha kionde development fund na nyankoroki Nteto emombire jotu that gender room atwe skuma na sana okilugera rutero wa majority ikenda tuhakikisha CDF ikomba kwithia hitonya kisheria na CDF hitonya kisheria tukomba kwithia tukiona mbia cietu in good time nonto ithirite ikacha ya mbeca hiyo kwithira ciekiluka every financial year kwa tweka mbeca hiyo itira released cionthe lakini thairora tukethia mbeca hiyo kuma kisheria ikamba kwithira iki ya mapema nya tukabwithia referendum tutakura gantu shuria no kabonde bakwiriba kwenda CDF iliao ne lindwa kisheria we atura tekili ni mukenya no ndukile akumara mumbunge kule monkara gorombe teke ambunge beye bange kinyo we yorombe wa mumbunge utirime CDF miendeleshe endele hotelia ntu bombere rira ina thina muno localization of teachers era tukumenya TSC ne wete kandi localize kana ya choki ari mu 14,612 kile sub counties yo lakini tukumenya bubu tekarekite
and we wanted to interrogate the document tumia nimbi na jakiojura na buru sheria ingine mantoja roje na yura kanampara mkoroki kaunti 20 nyaja nthigurune kaunti na kaunti Tharaka thicirie ndete kutho cinyaririka ntuba kwa ngai kwa nkoroki season Ithatu turathugana ya mpara ekathira mpara etathira no mwanka tubanganie mono twekinya uo kwa budget imbecha ingano na ishigeta kiri mantu neja kugurerio kwa kwenda kunintirwa itukwenda kuninta muswada umwe mbunge we wa national importance twaririe mantu majura riri Kenya tumenye bwega thirikari imekakatiri kubekirite bakagura irio ri bakagura kuma ku na bakanengane na njira riku kenge bunge je 13 ni kwenda kwethurigarwa mawatho kana standing orders na gutikira ma minister iba kwethura bakije na gutonya kire bunge ndene gucokia biuria mugaro no kurethera wikarika ukanyumene arama minister pareta kire kamiti cia bunge nke report